abanyana bakho baphelele nawe thula mabesebandla bathi ukhona okhoyo thula mabesebandla usendle thula mabesebandla usendle thula mabesebandla uthambizela zeke awungena thetha kuye uSamuel thula mabesebandla lathi nguye efuneka into abathanjiswa thula mabesebandla sesincwadi wamelana nawe thula mabesebandla athi isandla ushangela nobunzima wambona uThixo nemisebenzi yakhe thula mabesebandla ubaba Masango anikeza lencwadi kandlela ahlangana nikwazi nobana ishoyezane nomelazane kule ndlela lena ngoba indlela enzima thula mabesebandla uthi ubonga isandla thula mabesebandla isandla sikababa Masango thula mabesebandla siyasavela ubaba Masango uthetha nesidalwa kusho kwenzeka thula mabesebandla yiyo le nto ke bawuphosa ufumene isandla thula mabesebandla lawo mazwi ke phakamisa isandla thula mabesebandla baba umphothula Natempotulo, Bishop. ubaba umphothula Natempotulo. thula mabesebandla thula mabesebandla ubaba Masuso ubaba Masuso wasunza inhlonipho thula mabesebandla lento manje uthi ke okanye uziphakamise thula mabesebandla ubaba Masango ayingomuntu nesimutho ngayiphakamisa thula mabesebandla noba bebehlangana nawe thula mabesebandla ngemina yodwa ake bamfuna ubaba Masango abuza kuyibaba Masango athi sifuna ubaba Masango thula mabesebandla yathi izulu selimxelele kanti le hori baselimvulele ihlangene naye aniliyele thula mabesebandla ubaba Masango phela Masango thula mabesebandla japelo uyahalalela